السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda tandike twakoma kapeji kafika dogala muko na ikitegeza kasoma era kitegeza buchafu kiza kola ki kasoma. Naam, akati of course ya sound empya babate bagisoma. Naam, gaseka yekwasa nedda sekwasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tugende. Yas'amuna 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 yasos yas'amuna kiri muna yas'amuna ruusu eno hamza bajiwangaza wow ewangaza hamza because hamza ina muganda wa wow, so tuina ruusu ruusu yas'amuna ruusu mustahziuna 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 yaudu 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 yastajilunaka 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 kadem yastajilunaka yasumunakum 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 kadem yastajilunaka yasumunakum yasamuna yasamuna ruusu ruusu mustahziuna mustahziuna yaudu yaudu yastajilunaka 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 yasumunakum 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 yasamuna ruusu mustahziuna yaudu yastajilunaka yasumunakum. Kati tugenda bigata insha Allah taala naganti ebingi tubigata tukola ki obigata mu Qur'an insha Allah tuseyo soka nyo mukaro nyo. Tuina yasamuna ruusu mustahziuna yaudu yastajilunaka yasumunakum kadem yasamuna ruusu mustahziuna yaudu yastajilunaka yasumunakum. Barakallahu fikum.